Сахалыкай. Сибидде төкеһенен бүгүн ити бастыгы часпыт бени үрак болуп, билен икис чаагыр булланы. Биһиги жыттаахпыт, бүгүнге хилбытыгар. Компаниябыт Сахалинагы офис директорының ырдыбыт, бриллиантовый директор бохтуртаата, бриллиантовый директор статуын сакта, биһиги Хакайрин топ лидера Александра Заровняева кини катылы беребин. Пожалуйста. Бәйтин историяты, онна сонуннары нейін кепсияны. Мақтал, Людмила. Өтө кеһенен баргытыгар ағарда онаттан батча киһәди, ағыны тёрдан ахытадин. Батча киһә бу бары кирен бу маннык Zoom через мероприятие тарин оңоролор гутугар. Макталбын тердекпин бары, онна мигенен ырбыкытыгар эме мактал. Мен бәмтен Людмила эппитин курдук, Александра Заровняева деммин. 39 састахпын. Тёт оғлақ иебин, многодетная мамочка. Сетевой бизнесқа боллағына қайдақ опсайнан хим бир тухтақпын, мандық опыттақпын. Сетевой бизнесқа нахатын нахалуқан болбатақ, канан баран опыттақпын деқпін. Онча хыл хин арас компанияларға, продукциялақ компанияларға үлелән кәлбідім. Онна бу билигин боллагына бу биги нана бальзамнар бутыгар Global Trend компанияга келеммит чуйбайды готта болгон үлелихтер бутыттан үйөрөбүт. Онна бу доннорго дробияны да агалар бутыттан биги наха хайыпсеп жоллана бу. Онуттан бу би компания тото билергит курдук 3 сыллагы калбитер ровна хакагер ол келергер бу биги основной костяк тене теккы лидердер боламыт Людмила Габушева, Нургияна Кононова, ди бу эги лидер кыт Людмила, Матрёна Бурцева, ким Наталья Слепцова, мен боламыт, Анастасия Макарова, тетинник основной костяк кыргыттар боламыт, бу хакагер бу нана бальзамы тархатан хагалап битсе, буну бастан хагалыр бутыгар буллагына биле именно продукция результаттарын көрөн барамыт, биле олох биле миссия курдук. Оздоровление нации ден биле киннерге Казахстанга мен нуктенди оздоровление нации ден миссиялах үлелилер, олен биге ме сахабыт серин жонун доробиятын тупсарых битетегеммит. Бу хакагер кырдык бу продукция үчүгей болуу деммит биле казахтарга бастар буланы бияха да бастар ине дем барамыт агалбыт Казахстантан. Онуттан бэбит таганы биле маннык улаханнык хайдыхпыт, маннык улатыхпыт деммит эрдеттен на херебет этибит. Атак планы продукцияты именно кыджык үчүгейбек болан, маркетинг планы үчүгейбек болан, билигин бу төрдөн астынчыттан тахса кихи биги продукциябытын ihe олорор. Оны бихеттен, конечно, онтон наха үйребит, онтон қас билди партнердерга, активный лидердерга мақтанабытта, бу именно бу информацияны тарқатаннар, бу сахабит сирин жона кырдык тухананнар мақтал тылларын әтеллерін хачугей. Мен бәм историям туһунан кәсәдәккә мен бәм биолог өрәктәкпин университетка ботанический садка уантан такка хулләбитем. Ол таһанан оттан әлбәх регуляләбитем. Уборщицалы да җутым, агысыл стажта уборщица техничканан дөлели җутым да. Тугынан гардеробка даганы үлели җутым, туқка КГФ дем бар ди, мен учебное заведение, олымна гардеробщицалы да җутым, продавецты да җутым, арас магазиннарга универсамнарга, мясной дворга, крестьянский рынокка, продавецты җүте. Эни курдук тоққа традиционный бизнеска үлеләбит сермәлбәх, оннан традиционный бизнеска вот бюджетная организацияга һәм үлеләбит сермәлбәх, оннан традиционный бизнеска эме тух бәбин эме холона һәҗбүтем, тоққа татта кинигер өтөкөлгә таңас магазиннарына һәҗбүтем, манна монеттакка эме точкарынан биле
таңас әме мағахына арна ханчыбытым. Ол гынан бартыгар банкроттан эстен қалбыдым. Онтон сетевой бизнесынан боллағына мен уруккуттан біле мәні продажары курдук жарықтан әретім. Просто бәбір туттарыбын чепчігітік ыларгына бастан онны гәті. Чепчігітік ылынаркына біле скидкалақ ыларкына бәм дистрибьютор болар етім, онна бәбір онны чепчігі ханалақ ылар етім, онна подругалар бар, товарыстар бар, аймақтар бар, маннык мен скидкавынан туханы менде мен қайыр етім. Әбетер боллағына бұл жануға атылыр этим продукциям студентлерга ин үйрене жамын студентне жамын нар постоянно каталогта хал жамын оннук атылыр этим онтон бирде буланы истибитим сетевой бизнес 21 века үһүден хеп онна буланы именно сетевой бизнеска агаяқсыл үлелен баран будущем пассивный доходка таккан качы кире турар болар үһүден. Ама онны кыржык оннук болоодо дем мен бэм көрдөмүн сетевой бизнестер көрдөмүн мерекейден биле косметикалах компанияга офистарын боламын онны офистергер кирен келбитим бэм. Оны мигин баалысты үйреттин мен хехөл лекпин барабын демен кирен келбитим. Оны үйрүнү кыттатталлахтыра де. Онно мерекей компанияга мен 3 жыл үлеләбитим, лидер бола сылжыбытым. Онтон по семейным обстоятельствам биле үсүй үлеләбекке халбыт бар лидерым статугуттан түйен қалбытым хеп. Онтон биле 6 заказ оңорбадық бар мерекей компанияттан тахарын кәсіптері. Олен онны курдук ол мерекейга тугум битен қалбыда. Тугум үлен битен қалбыда. Атак буллаганы мен онна опыт пөгөтал бытым. Биле именно бәбин көрүнө үйренмитим да. Туққа сыынағы жуны күттаманнык үлелерге, кепсетерге де үйренмитим. Сыынағы выступайдырғы үйренмитим хеп. Онтон буллагана олох сетевой бизнеске олох керес турur будum. Кебес анаманнык сетевойдарға олох үлеләбет эбеппин мехатта сәттүвеспет диханабытым. Онтон үз кыспын оголонон барамын кыспын буллагана төрүөттен бирде агар төрөбүдө. Оны буллагана эппиттере, брастер телдер тенар кыгын иммунитетин көтөгөккөннада олох даже тумулу да хоктак, огон олох ыджы хоктак тендер телдерде. Олем буллагана именно дополнительный витамин биле. Эби оголор витамин хердерибин натуральный витамин көрдөбүдүм. Оны аптекаттан олог биле витаминлыкпын барба дедим, потому что синтетический демен билер буллам де олог усваимаха кыра демен. Онна подделкага интүбе кахып демен, олehen булланы натуральный витамин көрдөмүн бир компания меха подругам предлагайдабыта. Ол компанияттан продукция ыламмыт всей семьей бара испиппит. Онны кихемит бихи результат бағатал бұппыт онна ол компанияға жамын, олен онны күджі-күчіге біттемін әме сетевой компания тәхіп, олен онны ме үлелән хағалабытым ол компанияға. Онны ол компанияға ме 4 жыл күрді үлеләбітім, онна әме лидер болбудым хәп. Онтон біле евро курсы үрден қалбыдығар, сығынатын ха үрден қалбыды. Олен бұлланы жоныр чүдік ұлбап болан қалбыдыра, бихи бәбіттағын атылар бұдығар ұрахан болан қалбыда. Олен биле кебистемит ол компанияттан биле тохтан барынжа бу атын компания атын канны кемте өссө маннык натуральный витамин нэх компания бары болу демит көрдөн хагалабып битсе оны сыната приемлемый болуктактен самое главное сыната доступный болуктак жоңго денеп бәбит холобор бу атлахан хербитигер товарыстар бутыгар чуга саймактар бутар предлагайдыр бутыгар сыната приемлемый болуктак оны полностью 100% натуральный болуктак кихеха бартыгар барсар болуктак те возрастной ограничение та хох болуктак денеп привыкание та передозировка та хох продукция биле аллергиялаппат, каябат, барларгар барсар продукция бары болу демитин бир оннук албах пай компаниялары карибиппит Нюргияналы. Оннук иджаммыт бу ким Наталья Андреевна Слепцова Нюргиянаға информация иппыта. Ол информацияны Нюргияны меха харазы иппытыгар көрөн үйретен барамыт. Кыджык продукцията үчүгей эбиттемит, потому что биле ту продукциятыгар уверенный биле көрбүппүт параметрдарын көрөн барамыт бартыгар мен холовра бэм требования бар бартыгар эппеттир этехе. Онтон
качество, насчет качества булана улханнык биле каябатагам сарбахтабатагам, потому что сетевой бизнеска качественная продукция келер демин билер этим эрдеттен хеп элбах пай проверкана агар сертификат болех демин биле подделка того полар демин продукциядыр уверен этим. Онтон маркетингин үйрәтен халап. Ол маркетингин көрөн бараммыт маркетингне күджүк денежный бай буглах демит үйрәтен бараммыт. Эти үс сыллагыта ровно 1 марта. 1 марта үлелен официально офис арибыттара биха компания бутыгар. Бу саха херигерде. Онна с 1 марта официально үлелен хагалабыт. Билген болланыттан утум плюска барбыт, бар билергит курдукте, уже бу үс сылтыхары биhe продукциябыт кырдык бәйтін атын аттатта, результаттар бәғыты продукция түтінен, здоровье түтінен, финансовый түтінен, хал бәғ результаттар тақсанлар, жон серген, сөбілен, биhe продукция, биhe компания сөбілен келелдерсе. Олеген болланыттан мақталбыт муңра хоқ биһи бу компанияга бу продукцияны оңоран тахарбыт ученыйдарга де онуттан биһиха бу биһиха информация бербит биһиги наставниктар бутыгар биһиги улахан макталлаахпыт онну курдук онуттан компания булана бу последние новости девикеллы ровно бу 11 мая биги компания бут төт сахан толду. Саңарды төт сахан толду. Олата эме даганы туох курдукче, эме даганы кыракый хас курдук, кынан баран бу аты уже биги компания атагагар турбут компания ден. Олах стабильный биле үс сыллагы рубеж аспыт компаниялар олата атактыргар турбут компаниялар ден болалар. Потому что бу холобра нахалбах арас компаниялар келелерде элбах пай продукциялар арахны маркетинг компаниялар багыта келелер уны үс сылларын кайын тулуй баккалар элбах пай компания тохтан калар. Потому что продукцияларын туга биле эффега инкара болар да үчөйдүк тухалабат болар маркетинг ырахан болан калар де олин боланы үс сыл Игинен тохтан калалар компаниялар. Онтон именно бу үс сылы аспыт сетевой компанияларда олата уже атагар турбут уже күстех компания ден боларсы. Олин биги бу төт сылден биха наха элбага капсир бу компания толох төт сылден биха улхан даты болар. Онон бу төт сылын толбутунан биги бу баргытын агырделехпин магарабын биги компания төт сылы толбудынсе. Бу 11 жылага Алматага городской болбата Казахстан игинен мероприятие ордулар. А так боллагына тоққа сентябрь 24-25 сентября Казахстанга Алматы коракка 12-тыгынча кихилэх Алматы арена ден улахан бай маннык тоққа аренага мероприятие болар турар. Онно жабу биһи саха сириттен олох лидердар, активный партнердар, интригергир жаннор де. Оттон бу батчышой кораты көратария бут мероприятияга баран бут иле харахпытынан учредительдер бутын, исполнительный директор бутын, тохпар руководствоны бу компания продукциябытын айбытта оңорбут бу продукциябытын кытта үлелехер ученыйдар бутын, профессордар бутын, брастар бутын бәйлерин иле харахпытынан көрөрүбүт бары Алматыга бары кайын демин ыңырабын. Каз бирди структураттан тухтукканады список комуяммыт тухтукпутсе бу хатору күннерге уже список комуян сагалыхпыт, онна уже билет качтынен комуйокпут. Людмила лидергыт сыаната төһөтүнен бардын Людмилаттан айтарын, Людмила ну бардын сихили өчөй байтык кепсем берега. А так буллагына то, конечно, химбир билепит был жак болары було, потому что барым багалах кийин халбех бу тёрдан астынча киһиттенда бияка сакаригер 500 билети бербиттере урдарын хытырабыт. Оны бу лидердар аксаннарынан аган көрдөккө олох агаяхты билет лидерге тексер. Олхин кытаатаңыт бастыкы очеред испекке хурттара оксок кутуннада. Онна уже бу оплататын билсеңит, хотор уже оплата комулуннагына мероприятие оплататы комулуннагына уже төлөн хаглык канада. Бихиллагына бу 3 сыллагы да бар хаҗып бити люда.
мероприятияга Алматыга бара жыппыт, онна агыс тыынча киһи ол Алматы аренага агыс тыынча киһи мустубут эте. Наачыгы олох фееричный, наачы мероприятие болбута, онна именно ол мероприятияга хылжаммыт, биһи кынаттанаммыт, билен көрөн, бартын билсиһен, бу онно баран келеммит биһи манна саха херигер манна күстәхтик продукциябытын, маркетингтын тархапыппыт теммит холобра биһи онно тухтах битсеп, уверенный бут. Именно ол мероприятияга хылжыбыт боламыт. Барамыт бәйбит иле харахпытынан көрбүт боламыт биһи манна күскө өлелен хагалатах бити, потому что уверенность келлага ди биһиха. Олин буллана бары бу мероприятияга хеттеспитинен дебикеллы бары максимально баратыхтын надо. Он өссө биһиги бәйбит сонуммуттен в начале июня бесыйын хагатыгар городской мероприятие терьяхтахпит. Бу городской мероприятие готоме баргытын ыңырабын, активное участие ларгытыгар. Маннавуллана, во-первых, тох полога награждение номинантов полога. Бягат билергит курдук май ый бүтехегер дылыди до 31 мая. Серебряный директор рангана саппыт лидердар. Бары компанияттан бесплатное путешествие ылаллар. Экзотической дойдугаден. Бу холобра билигин биһиги лидердар бут сүүрбе икки киһи Дубайга баранараллар. Объединенные Арабские Эмираты. Компанияттан бор боско путевка ыланнар, Москваттан тох пар келе барап проеха төлөнөр, онна аннара тухка Дубайга тиен Риксос тен пятизвездочный отельга, все включено тухка отельга, кирен гыньяналлара барта компанияттан бор боско төлөнөн турар. Оны мен билербинен эһи компанияты эһиги туктуттан командаттан активный лидер гыт Мария Павлова барарди. Мария Павлова барыхтах, манна раскыта бар булахти Мария. Бу барарлар олох кынаттарын курдуна хажиллар. Кынаттарын курдуна хажиллар. Наха чей олох биге ме киннер тустаргар наха үйребит. Атак буллана бастан бии серебряный ранга сахариттен Нюргиянкалын бары хога иккере болан Египетке баран келбиппит. Онтон аныгыскы сырыга уже Дубайга кас кетей луда баран келбитей Дубайга 14 эте. 14 киһи баран келбите. Икки сырыбытыгар уже 14 киһи баран келбите. Онтон келерге уже ме рычал бәйбитти, он агыс пасту лидер баран келбите. Онтон Египетка баран келбите. Египетка уже 12 киһи баран келбите. Билигин боллагына бу хүрбекке. Жигине чорнынча киһи хаппыта серебряный рангада. Олортон хорохторо биле по семейным обстоятельствам мен кыйын барбат боландар билигин хүрбек киһи баранарар. Наха чөйди бу хайрыттан бачча ырах дойдуттан бирде Дубай курдук дойдуга тиен калан. Наха чөйолу хеп баран сынянан бен курдук лидердары кытта билсиһен, опыт атастахан. Олен боллагына билигин шанс бар хеп бу 31 майга дылы серебряный арангага чугахабыт боллақытына, карахабыт боллағына, олық күске түхінәңгет, бу арангағытын сабан кәбіхен бараңгыт, бу бесплатный путевканы ыларгытыгар бағарабын барагытыгар. Онно эхиэқа самай көмедиен билигин, бу 2 неделетәғы акция билдерилдіне компанияттан. Именно бу тоқчен компания бут төт сахын толбутунан партнердарыгар акция билдерди. Бу акция буланы кайдах действуй дурыйди, тох акция тайда. Холобра урут эрде кирбит партнердарда бу хаңа аспыт неделяга кирбит партнердар эме. Уже регистрированный партнердар алтта кихини киллердахтарына да алтта киеха рекомендация оңороннор алтта кие кинлерден агыс тыынчалаах продукция заказтан ыллагына рекрут бонустен бастакы бонугу билатти агыс мәхтөрдөн хоккой маны 2 түгүл элбагалагат. Олата агыс мәхтөрдөн удон харазы көгөратагат. Агыс тыынчаттан хетте тыынча мәхак 6 туттарагатти офиска. Онна плюс өссө агыс мәхтөрдөн хоккой бу алтта киегиттен барды. Кабинет кытыгар келен түһәр. Онтон хавыс саңа кирер партнердар
бу хавыссаңа бу неделяга хаңа кирер партнердар 5 киһиникиллердахтарына бу 5 партнердардан эми агыс мэхак жордону 2 түгүл алалар. Тынча 6 мэхак агы хонну салковай болар булади. Ола тәһиги продукциятын бары хога 6 тыгынча каскалагыты 3 мэхак хүрбе халковайга да. Елүдә. Ага, 6 тыгынча 3 мэхак хүрбе халковайга ылар булан тақатсып. Ол ин булланы жоңго он итини үчүдүк агитациялан, үчүдүк рекламалан, бу батча үшүй возможно туханыкка нада дияныгынсып. Ол ин булланы кытатын акция кемигер бу 2 неделелек акция кемигер күскә олык бу ылыхпытын багарабыт интерьергәби тин жоннорда хотте, например, продукция ылыхпыт эте интерьергәби жоннор кутугар барларгар таксаңыт продукцияны максимально рекламалан, онна өссө кинилер бәйләрен билер жонноргар. Бу хаңа кирбит, хаңа бәйте регистрацияланна ди, онна кини уже бәйләрен билер жонноргар бу маннык продукцияны рекламалан двойной рекорд ылалларын курдук үчөй баатык бахараңыт акцияны үчөйдүк туханы. Онна бесплатная путевкага серебряный рангага, конечно, аньяргытыгар багарабын. Баргытыгар олох биле путевка ылаңыт, аныгыскы хыры уже күһүн болар, поездка күһүн болар. Оны каннык дойдута пока биллебет, эрдеттен этәчиләре ху. Оны мен һәр белән раскыта ме Дубайду, Турцияду эңер этинник болара булу. Онуттан раскыта эти күһүн сентябрьга барабыттик тука Казахстанга, Алматыга. Оны раскыта мен хана бар устунан бараллара булу. Но эти официальный тух болбатах приказ ен этинник тухта таккалек эти мен бәм серейен этебин хеп. Хеп онна булланыттан баргытыгар олох тух багарам. Желаю удачи, дехтен барон. Удачи, успехов. Нахачу күстях пай лидердақыт, Людмила Габышева ден, золотой директор. Наха өйдөх, наха начитаннай, наха жоңго көміліхін бағалақ. Манны курдук күстях лидердақ оларың отыттан, олық, просто олық мақтаны ғара тұстаққат. Оннаттан олық кыбына хаджангыттен этехпин хәпәп, кыбына хаджангыт олох баалыста Людмила мен олох серебряный болохпун багарабын, бронзовый болохпун барабын, золотой болохпун багарабын дедигит олох биле этеллер де спонсор достается тому, кто его достает тем бар хэ. Олим булан олох Людмилага тақсаңыт баалыста меген меха көмөлөс мен маннык үлелехпин багарабын, батча хамнасылыхпин багарабын детакытна Людмила эяка кандаганы аккасты хога демен билебин. Кини нахачы бәйтин туга биле кихи быгытна нен нахачы кихи эреллэх таварыс, олох наставник быгытна нахачы, онон олох батчы шөй наставник тақытынан туханыкытын нада, каяндаганы. Онон кытатын олох тухтубун багарабын баргытыгар Дробияны бастатан турантан дробияны багарам була. Дробия бар буланы барата бар булар. Оннаттан именно бу бизнес өттүтүгер хеп бага ханагыт барта тооларын багарам. Тох бар бага ханагыт барта турорумут беремеге тигер толдун демен этехтин багарам. Вопростар дахытты. Нахачу кеп сәдиһин мактал вопростаргытын беринере. Мақтал хоох барды шубайдыныр. Мария барарыгын олох кынатын курнайдан. Кынатын кураджар, тетер қалла. Чемоданное настроение. Ашейди. Ашей. Молодец, Мария. Өссө ким тоғба простағы ыйталахан ен, тоғы ен біле офис биле тугунан ен ыйтыкытын да хөп бура багар тоомит вопростар дахып боло мунара рин он койдыргытын ыйтыкытын хөп онто вопроску туох буланаттан пакалахан баран таксабын булади Люда. Ким вопроста айче? Александра Куная манны килбет биеха. Олох солото. Туханан калын. Вопростар гытын ыйтын.
Чамен конкретно тоқтен әтеқпін сөпі. Александра наға сөпкетті. Ким Людмила күрдік спонсор ки мақтана кинеттен үйеренек қып, онна кіне наға чөйдік көмілігер постоянно. Мақталбын тіреддебін. Молодец. Галина былахти. Молодец. Ну-ка. Наға чөй наставник. Вам повезло. Кини Людмила курдук интеллигентной, терпеливой. Кияка сыяна. Наха тулурда хаяс кии хорор кыбыстаган аяс надоел боларгын нумду жаккаблы дем курдук. Блин макталбыт аяс мура биппет макта. Кырдым аяс начуй. Мақтал тылларын истер нахачуй. Мақтал баргытыга. Ну, наха чөй наставник тахыт. Онон кытатын бачча чөй наставник тах олорон отуттун компания тоқ бар статустарын бардын ситие кыттемен эренебин. Те вопрос соқ пылахти. Александра мақтал бүтін тердевит нахачуй. Улахан мақтал сүбәлән харан берербитигер. Те пакалары. Те манын чоны бүтті бүт. Пакаларын баргытыр мақтал кейбіттер істі бүттігер. Пока.